Dobar dan svima. Ja sam Zoran Marić i želim vam dobrodošlicu na Šrak Live webinar. Ovo je prvi webinar u nizu koje ćemo organizirati narednih mjeseci, a gdje ćemo predstaviti pojedine grupe artikala iz našeg proizvodnog asortimana. Također predstavit ćemo i sve novosti koje se budu događale u međuvremenu. Želim samo da vam kažem na početku da se ovaj webinar snima kako bi ga mi mogli postaviti na našu web stranicu, kako bi bio dostupan i onim ljudima koji trenutno nisu u mogućnosti da ga prate uživo. Naša današnja tema je informatička tehnologija i sada ću vam podijeliti prezentaciju. Tokom prezentacije vi možete postavljati pitanja u chat prostoru, a kasnije ćemo nakon prezentacije odgovoriti na sva vaša pitanja. Tema današnje prezentacije je informatička tehnologija. Prvo ćemo obraditi novu generaciju komunikacijskih ormara pod kataloškim nazivom SREC ormari. U našem asortimanu znači imamo 229 novih artikala. To su samostojeći ormari, zidni 19-inčni i 10-inčni ormari kao i pribor za iste. Samostojeći komunikacijski ormari, kataloške oznake DT, vrlo su slični kao i dosadašnji ormari tipa DS. Samo da napomenem, znači da nova generacija ormara nije zamjena za već postojeće ormare, nego samo dopuna u biti jedna potpuno nova grupa artikala. Ormari dolaze u našoj standardnoj plavo-sivoj kombinaciji, dvobojnoj. Prednja vrata su staklena sa kutom otvaranja do 180 stupnjeva. Najveća novost u odnosu na dosadašnje ormare uz povoljniju cijenu je ta što su ovi ormari potpuno rastavljivi. Znači svi samostojeći ormari su rastavljivi, tako da sada ne bi trebalo imati problema prilikom ugradnje ovih ormara u već neke postojeće objekte gdje treba unijeti ormar u neku malu prostoriju odnosno prostoriju sa nekim malim vratima. Do sad je bio to veliki problem prilikom nekih aplikacija, znači sada će to biti riješeno sa ovom novom generacijom. Ormar ima pasivnu ventilaciju sa omogućenom sa otvorima na krovu i na podu. Znači uvod kablova je također omogućen preko poda ili preko krova. Nosivost ovih ormara je 600 kg. Tu vidimo znači da imamo 4 okomite vodilice koje su podesive po dubini i također su markirane. Znači na vodilicama su naznačeni uniti, odnosno visine ormara. Uzemljenje je potpuno urađeno na svim rastavljivim dijelovima ormara i on dolazi na nepovratnoj paleti drvenoj visine koje su dostupne u ovoj seriji ormara su 16, 20, 22, 26, 32, 36, 42 i 47 unita. Širine su 600 i 800 mm, a dubine koje se mogu dobiti su 600, 800, 1000 i 1200 mm. Znači, rekli smo, bočne stranice su demontažne, također kao i zadnja stranica. Kod dubine 1200 mm bočna strana je komplet dostupna. Znači, imamo tu dva panela koji se mogu skidati, jedan ili oba, tako da možete dobiti bočne strane potpuno slobodne za pristup opremi. To je posebno zgodno kod serverskih ormara, znači gdje treba pristupiti opremi. Sve demontažne strane imaju zaključavanje sa ovom univerzalnom bravicom sa ključem. Zakretna ručica na vratima ormara je crna sa šakovim logom. Znači, uz nju dolazi mehanizam za zaključavanje sa ključem. Ukoliko vam je potreban polucilindar, to se može vrlo lakano promijeniti sa ovim setom za konverziju. Ovdje vidite katalošku oznaku. Pribor za samostojeće komunikacijske ormare. Krenut ćemo sa krovnom ventilatorskom jedinicom kataloške oznake DTL-TR. Znači, ventilatori su dostupni kao ovaj modul ovdje što vidite na slici sa 1 ili 2 ventilatora.
Kod ovih je montaža sa vanjske strane ormara. Također imaju ventilatorske jedinice sa 4 ventilatora, one se ugrađuju sa unutarnje strane ormara. Svi ventilatori su opremljeni sa prekidačem i osiguračem koji vidite ovdje na kućištu samog ventilatora, a termostati mogu biti analogni ili digitalni. Postolja za ormare sada dolaze kompletno pod jednom kataloškom oznakom kompletan set, i bočne strane i prednja i zadnja strana. Također imamo zamjenska vrata, staklena ili metalna puna vrata za one prostore, neke javne prostore gdje nema potrebe da se vidi šta je unutra. Također imamo i metalna perforirana vrata. Perforacija tih ormara iznosi 80% od površine samog ormara, a normalno perforirana vrata pospješuju pasivno hlađenje ormara. Vrata mogu biti jednostruka ili dvostruka. Od polica tu imamo fiksne police, 1 ili 2 unita. Imamo izvlačive police i police za tastaturu ili miš. Fiksne police mogu biti učvršćene u 4 točke ili samo u 2 točke na prednjoj strani. Pritom su nosivosti 30 i 50 kg. Od ostale opreme, odnosno pribora za samostojeće komunikacijske ormare, možemo spomenuti vertikalne profilne nosače u visinama od 16 do 47 unita. Znači, vidjeli ste da ormar dolazi sa 4 vertikalna profilna nosača. Prilikom kod dubljih serverskih ormara nekada je zahtjev da imate još dodatni par nosača, tako da se to može dodatno poručiti. Isto tako imamo i vodoravne nosače za veća opterećenja ukoliko polica ne odgovara sa nosivošću vašim potrebama. Znači, tu su nosači za veća opterećenja. Od ostalog pribora samo ćemo nabrajati setove za niveliranje ormara, setove kotačića, dodatno uzemljenje, četke za uvod kabela ili rezervne šarke ili baglame. Sada ćemo obraditi zidne komunikacijske ormare, novu generaciju pod kataloškom oznakom DTW. Tu imamo 3 tipa 19-inčnih ormara i jedan 10-inčni. Prvi 19-inčni je kataloške oznake DTVA, dolazi standardno u šrakovim bojama, plavo-siva kombinacija, staklena vrata sa bravicom, znači dostupan je u visinama od 7, 9, 12, 16 i 20 unita. Širina je 600 mm, a dubina je 450 ili 600 mm. Na ovaj ormar se može dograditi krovna ventilatorska jedinica sa 1 ili 2 ventilatora. Bočni paneli su demontažni kod ovog tipa ormara. Znači, unutra svi rastavljivi dijelovi su također potpuno uzemljeni. Uvod kablova se može vršiti preko krova, preko poda ili preko leđa ormara. Ormar posjeduje 2 prednje okomite vodilice. Specifično za ovaj tip ormara je ta što ga jednostavno može montirati jedna osoba. To vidimo na ovome slajdu. Znači, skinu se leđa ormara, prislone se tamo na mjesto gdje želite da ga ugradite, nivelirate leđa, ocrtate, obilježite ili rupe za tiplove, fiksiraju se leđa i nakon toga se ormar samo kao slika zakači na ova fiksirana leđa. I sa 2 vika se sve to spoji da bude ponovo jedno tijelo. Zidni ormari, kataloške oznake DTVE, također plavo-siva kombinacija, staklena vrata sa bravicom, dolaze u visinama 7, 9, 12 i 16 unita. Ovaj ormar je malo uži, znači širina je 540 mm, dubina je 450 mm, samim tim je i povoljniji malo cjenovno. Također na krov se može ugraditi krovna jedinica 7 ili 2 ventilatora. Također kod ovog ormara je
su bočne stranice isto demontažne. Uvod kablova se može vršiti preko krova ili preko poda i potpuno je uzemljen. Također, okomite vodilice su dostupne samo na prednjoj strani, koje se mogu i podešavati po dubini. Sljedeći 19-inčni ormar je kataloške oznake DTVN. On dolazi u visinama 7, 9 i 12 unita. Širina je 540 mm, dubina je 400 mm. Znači, kod ovog ormara bočne stranice nisu demontažne. Krovna jedinica se može montirati isto sa 1 ili 2 ventilatora. Bitno kod ovog ormara je to što mu je krov, ajmo reći, malo pliće konstrukcije, tako kada montirate ventilatorsku jedinicu, računajte na to da će vam ona oduzeti 1 unit od iskoristive površine ovoga ormara. Ćemo obraditi pribor za zidne ormare. Ventilatore smo već spominjali, znači isti ventilatori odgovaraju i za zidne komunikacijske ormare sa 1 ili 2 ventilatora. Tu je prekidač, digitalni ili analogni termostat. Dalje od opreme su dostupne okomite vodilice u visinama od 7 do 20 unita. Ukoliko imate potrebu da na zadnju stranu ormara montirate neku 19-inčnu opremu, to možete postići putem ovih okomitih vodilica. Police dostupne u visinama 1 i 2 unita. Kod zidnih ormara one su u fiksnoj izvedbi, nosivost im je 30 kg. Sada ćemo malo reći nešto o općenitom priboru za 19-inčne ormare, znači sve što paše i na zidne i na samostojeće komunikacijske ormare. Tu je veliki izbor uređivača kablova koji mogu biti u obliku kanalice sa 1 ili 2 unita, uređivač sa prstenastim vodilicama, uređivač sa mrežastim uvodom kablova ili posebno prstenovi za okomito uređenje kablova. Od slijepih panela dostupni su paneli od 1 do 6 unita. Imamo montažu vičanu putem kaveznih matica ili jednostavno klik montažu za koju nisu potrebne kavezne matice. Također imamo i slijepi panel sa pasivnom ventilacijom u visinama 1 i 2 unita. Sljedeće su nam napojne letve koje mogu biti sa zaštitom. Tu je znači integrirana LSFI zaštita, kombinirani prekidač, FI sklopka i osigurač u jednom. Može biti zaštita u vidu prenaponske zaštite, mogu biti sa prekidačem ili bez prekidača i dostupne u izvedbama sa šuko utičnicama ili sa C13 utičnicama. Sljedeći je 19-inčni panel sa DIN profilom visine 3 unita. U njega možete staviti 18 modula, 18 ugradnih uređaja širine, ajmo reći jednog automatskog osigurača ili bilo koju drugu energetsku opremu možete ugraditi u komunikacijski ormar. Bitno je samo da ide na DIN nosač i da ide u ovaj 45 mm otvor na panelu. Dalje od pribora za ormare, tu su peć paneli prazni ili peć paneli sa LSA letvicama. Također tu su i peć paneli za telefoniju ASDN kategorije 3 i veliki izbor ladica, odnosno polica za splajsovanje optičkih kablova. Zadnji tip ormara koji je ostao da ga predstavimo je 10-inčni zidni komunikacijski ormar kataloške oznake DTWT. Dolaze u visinama 6 i 9 unita, širina je 312 mm, dubina 300 mm i kod ovog ormara su bočni paneli fiksni.
uvod kablova je omogućen preko krova ili preko poda. Okomite vodilice su na prednjoj strani, može se podesiti po dubini. Kod ovog ormara nemamo mogućnost ugradnje zadnjih bočnih ovih okomitih vodilica, ali za ove male ormare to i nije potrebno, jer ovi ormari su uglavnom predviđeni za male neke aplikacije, za male urede, kućne neke instalacije i tako dalje. Od opreme za 10-inčne ormare imamo police, imamo slijepe panele, mali patch panel 10-inčni, prazni za Keystone module ili patch panel sa LSA letvicama i napojne letve. To je ono osnovno i sasvim dovoljno za ormare ove veličine i za ono što su oni predviđeni. Sad ćemo samo spomenuti još i nove proizvode koji dolaze vrlo brzo u asortiman, znači to je proširenje asortimana. Zidni komunikacijski ormar serije DTV-E će biti sada dostupan i u visini 4 unita, a za zidni komunikacijski ormar oznake DTV-A bit će dostupna vrata zamjenska staklena ili perforirana vrata. Od samostojećih ormara dolaze ormari bez prednjih vrata samo u visini 42 unita, dimenzije 80x80 ili 80x100 mm. Ovi ormari su zanimljivi za neke server sobe ili prostorije, znači gdje ne ulaze neovlaštena lica, znači za prostoriju koja je zaključana, tako da mu vrata i nisu ni potrebna. Još što je vezano za nove SREC ormare, to su katalozi na lokalnom jeziku. Katalog će vrlo brzo biti dostupan na našoj web stranici, a sada već imate dostupne kataloge na engleskom jeziku na schrack.com, stranici koja je na engleskom jeziku, ili njemačku verziju na schrack.at, na austrijskoj stranici, ukoliko vam njemački više odgovara. Sa ovime smo završili predstavljanje nove generacije SREC ormara. Sada ćemo preći na asortiman koji je standardno uvijek kod nas na lageru. Krenut ćemo sa mrežnim kablovima. Ovdje imamo jednu sliku požara. Zašto ova slika? Zato što su kablovi u najvećoj mjeri uzročnici nekih požara. To se više može reći za energetske kablove, a za komunikacijske mrežne kablove vrijedi da mogu biti širitelji toga požara. Znači, kablovi imaju veliki utjecaj na širenje požara i posljedice požara. Vrući plinovi i dim se šire puno brže od same vatre. Najmanje 80% stradalih u požaru, znači posljedica je udisanja štetnih plinova. Zbog tih poraznih statistika 2017. godine u EU je stupila na snagu uredba o građevinskim proizvodima. Sve što se ugrađuje unutar objekta spada pod građevinske materijale, pa samim time i mrežni kablovi. Znači, ispitivanja koja se vrše u neovisnim laboratorijima, posebna pažnja se posvećuje, znači, otpuštanju topline i širenju plamena, proizvodnji dima, znači što se proizvodi više dima, evakuacijski putevi će biti prije, ajmo reći, nevidljivi i nedostupni. Znači, cilj je da kablovi proizvode što manje dima, da otpuštaju što manje plamenih kapljica. To je posebno važno prilikom montaže kabela na neke regale, znači gdje sa tih regala plamene kapljice padaju i dodatno šire požar, i dalje otpuštanje opasnih tvari. Zašto je sva ova priča? Znači, čisto da napomenemo da svi naši kablovi zadovoljavaju ovim strogim kriterijima još i puno prije 2017. godine, znači su zadovoljavali ove stroge uredbe. Sada ću samo predstaviti
ono što mi uvijek imamo na lageru kod nas u Bosni i Hercegovini od mrežnih kablova. Od kategorije 5, tu su UTP kablovi za unutarnje i vanjsko polaganje ili F/UTP, isto za vanjsko polaganje u kutijama od 305 metara. Od kategorije 6 imamo UTP kablove u kutiji od 305 metara ili na bubnjevima od 500 metara. Imamo F/FTP Cat6A kablove, pakiranjima 500 i 1000 metara u single, ovoj jednostrukoj opciji, ili 500 metara kao duplex varijanta. Znači duplex kabel je vrlo zahvalan prilikom instalacije jer jednim povlačenjem vučete normalno dvije linije, dvije utičnice, ajmo reći, osposobljavate. Dalje na lageru tu su uvijek S/FTP kategorije 6A kablovi u pakiranjima 500 i 1000 metara i UTP kablovi sa polietilenskom izolacijom za vanjsko polaganje u duljinama od 305 metara. Kategorija 7 koja je dostupna kod nas na lageru je u izvedbi SFTP, pakiranja 500 i 1000 metara kao single i 500 metara kao duplex, isto vrijedi kao i F/FTP kategorije 6. Od prespojenih kablova kod nas ćete uvijek naći na lageru standardnu sivu opciju kategorije 5 i 6 u oklopljenoj i neoklopljenoj izvedbi. Duljine koje su uvijek na lageru su od 0,5 do 10 metara. Sljedeće poglavlje koje ćemo obraditi to je Tools Line serija Keystone modula. Znači, jako lagana, jako brza i jako kvalitetna montaža Keystone modula. Oni su sastavljeni samo iz dva dijela. Zašto Tools Line? Zato što vam za montažu ovih modula nije potreban nikakav poseban alat. Dovoljno je da imate skalper u alatu ili neki nožić i sjekačice, sjekača kliješta ravna koja su potrebna da se žica što bliže otkine ovoj matrici. Znači, montaža se vrši na taj način da se kroz matricu ovaj šablon provuče kabel, parice se slože po A ili B šemi boja, višak toga kabla se otkine, matrica se samo prisloni na tijelo konektora i samim zatvaranjem konektora spoj je ostvaren. Konektori su dostupni u oklopljenoj i neoklopljenoj izvedbi. Imamo znači kategoriju 5 i kategoriju 6, kategoriju 6A, 10 gigabitne, znači vrlo veliki izbor konektora. Dalje u Tools Line grupe artikala imamo i nosače za optičke spojnice razne, znači imamo F spojnicu za koaksijalne kablove, imamo HDMI spojnicu ili USB spojnicu. A svi ovi elementi se dalje ugrađuju znači, u ormarima u prazne patch panele, 24 ili 48 portne, znači može se ugraditi i u neke stolne patch panele. Također možete ugraditi i u adapter za DIN nosač, znači možete ugraditi u neki energetski ormar ili bilo gdje na DIN nosač, bilo koji od ovih elemenata. Dalje, svi Keystone moduli se ugrađuju znači, na stranu korisnika u prazne utičnice, jednostruke, dvostruke ili trostruke, koje su u požmuknoj izvedbi, a znači mogu biti i nažmukne pomoću ove kutije 80x80 koja se ugrađuje na žbuknu. Od nažbuknih nosača Keystone modula imamo i ovakove male, odnosno pliće, koji zauzimaju manje mjesta sa 1, 2, 4 ili 6 i 12 modula, ili mogu biti nosači 45x45 mm koji idu direktno u parapetne kanale koje također imamo na lageru, a također odgovaraju i za mnoge druge proizvođače parapetnih kanala kao i za podne kutije raznih proizvođača. I tu je još
Kućište u IP44 zaštiti, znači za vanjsku montažu, i na vani znači možete imati mrežnu utičnicu. Sljedeće iz grupe Toolless Line su ekstenderi. Ako imate negdje oštećen kabel ili prekinut, a nemate mogućnost da povučete novu liniju, znači kao i kod ovog konektora, znači ekstender se vrlo jednostavno montira. Bitno kod njega je to što prilikom mjerenja i certifikacije ovaj ekstender neće biti prikazan kao prekid kabla ili kao neka greška, znači dobijete kompletnu liniju. I na lageru su uvijek i muški toolless konektor, jer je 45 u ovoj industrijskoj izvedbi, u neoklopljenoj i oklopljenoj izvedbi. Znači ove konektore možete rastaviti i sastaviti veći broj puta, tako da nisu jednokratni kao plastični. To je što se tiče Toolless Line-a. Sad ćemo samo kratko obraditi UPS uređaje. U biti UPS uređaji su jedna zasebna tema koju će vjerojatno neko od kolega obraditi u narednim webinarima. Ja ću samo spomenuti ove UPS-ove koji idu u 19-inčne rek ormare, znači koji imaju rek ugradnju. Znači imamo ove čisto rek izvedbe UPS-ove ili dualne koji mogu biti samostojeći, ili rek izvedbe tako što se polegnu, display se zakrene i onda imamo rek UPS. Snage koje su dostupne kod ovih UPS-ova su od 600 do 10.000 voltampera, autonomija je od 4 do 13 minuta. Također je moguće izvršiti proširenje putem baterij boksova, tako da se autonomija može podignuti do 190 minuta. Sljedeća podgrupa koju ćemo spomenuti je optika. Tu ćemo krenuti sa optičkim kabelima koji su dostupni u single-modnoj i multimodnoj izvedbi. Oni su standardne konstrukcije, znači niti su kodirane po bojama. Jezgra je punjena gelom. Ovdje imamo ojačanje od staklenih vlakana, znači taj dio služi kao mehanička čvrstoća samoga kabla, a ujedno je i zaštita od vodonepropusnosti. Znači, kablovi su dostupni od 4 do 24 niti. Imamo dvije serije ovih kablova, znači sa silama potezanja od 1250 njutna. To je za one aplikacije, znači gdje je zgodno provući kabel ili se polaže po nekom objektu, po nekim regalima gdje nije potrebna velika vučna sila, ili u izvedbi od 5000 njutna. Sljedeće, tu su na 19-inčni optički razdjelnici za završetak optičkih kablova u komunikacijskim ormarima, dostupni kao single-modni ili multimodni, za varenje od 4 do 24 niti i sa svim vrstama spojnica FC, LC, SC ili ST. Dalje kod optike možemo spomenuti prespojene optičke duplex kablove, također sa svim tipovima završetaka. Tu su kazete za splajsovanje, pigtailovi sa svim završecima. Duplex kablovi, sam zaboravio reći, oni su dostupni u duljinama od 1 do 20 metara. Dalje tu su cjevčice za zaštitu spojeva, razne spojnice, kao i alat za čišćenje spojnica. Sljedeća grupa su antenski sustavi. Ono što isto u svakom trenutku imamo na lageru, to su koaksijalni kablovi
pakiranje 100 i 500 metara, 75 ohmski digisat kablovi, razne F spojnice i konektori, prespojni kablovi, koaksijalni kao i razdjelnici antenski. Znači, po narudžbi su dostupne i satelitske antene, također i radijske antene, kao i zemaljske antene DVB-T, veliki izbor nosača za antene, LNB-ovi, switchevi, kaskade i sve ostalo što je potrebno za antensku tehniku. Na ovom slajdu samo ćemo spomenuti alate koji se koriste u informatičkoj tehnologiji. Ovdje imamo jedan tester koji je namijenjen, ajmo reći, za svakoga instalatera, čisto da provjeri sebe da li je dobro spojio konektore na obe strane. Znači, ovaj tester ima ulaz za RJ11, RJ45 i BNC konektor. Ovdje ima isto jedan set alata sa alatom za krimpanje, LSA alat za nabacivanje letvica, tester i alat za blankiranje. I ovdje su znači još klješta za krimpanje, sjekačice ravne, njih smo već spominjali kod tools line konektora, razni alati za skidanje izolacije, za mrežne kablove ili za koaksijalne kablove. Sljedeća podtema je aktivne komponente. Znači, mi smo kao firma prepoznati kao dobavljači pasivne opreme. Znači, imamo sve za pasivu, a od aktivne opreme imamo ono osnovno da bi se mogla zaokružiti jedna rađa, jedna instalacija. Znači, tu su switchevi, media konvertori ili Wi-Fi ekstenderi. Na ovom slajdu imamo, samo ćemo spomenuti, mjerne uređaje i certifikatore njemačke firme Softing. Ukoliko nekoga zanima nešto više o tome, znači sve je dostupno na našoj web stranici. Znači, na web stranici su i cijene i količine i svi tehnički podaci u PDF-u vezani za sve artikle, znači, koje smo do sada spomenuli. I to bi bilo ukratko to danas za informatičku tehnologiju. Hvala vam na pažnji. Ukoliko ima nekih pitanja, sada ćemo ih pročitati i odgovoriti na njih. Znači, niko nije ništa pitao i samim tim ja bi